ngesikhathi uNdaba ezisadebule khona imibuzo bengifisa ukuthi nami ngibe nemibuzo kakhulukazi kodwa ngiqala ukuyala nje ukuthi iy'ntombi ngicela ukuthi siqhubeke siy'phatheni kahle sihloniphe emakhaya sifunde sikwazi ukuy'mela ngoba uNdaba esinikeza u-3 seconds umuntu eyedwa Ndaba bengicela ukubuza nami ukuthi nene ungakwazi ukuthi ukhanyisele isizwe ukuthi uma kuthiwa bayede kushiwo uma ngabe kunjani kushiwo bani okwesibili bengicela ukuthi sifundisele abantu besilisa ukuthi intombi into enjani ngaphoxeka kabi kumdlalo lo madlala kuwona kodwa kavela ukuthi indlela abantu besilisa bangazi lutho ngentombi ukuthi ngafike ngiyiphathisa isikhathi side kangaka umuntu egcinela akayazi intombi ukuthi yini nomama avume ungakamfana avume ukuthi no uright ukuthi nawe ebethembele wena nje awazi ukuthi intombi yini ngicela ukuthi nani ukuthi intombi yini singayiphatheli kahle amahhala singayiphatheli kahle ubala singafani nomuntu ongazange ayiphathe kahle naye unezathu zakhe zokuthi akayiphatha kahle kodwa mina ngiyintombi Ndaba ungibona kahle kuwumambokazi ngiyintombi ngiyathokoza kakhulu Ndaba ngicela isumele uNdaba sithi sikhuliswa nathi singamatshitshi ngalana kahle kahle loso sitokozo uma una-39 years ngenyanga 39 siyaqhubekane siyiphathe kahle nathi nani isizwe sakaZulu iphethe yini asithini kwakuhle Nkosi yami umntwana waletha umakoti siyabona bekuthukobantu sasekhaya sicela sisaphothe kakhulu siyintombi siqhubeke nisikhulekise futhi yonke into ethi siyenzayo ihambe ngohlelo ngiyabona okhulumayo ngeke ngisakhuluma sebeqede konke mina ngizosho nje iculo elithi kulele kuwe mntana Kulele